Ngoba uyase usilewe. And uzofika lo nanomandisa namhlanje. Yana choice if ngicela amashita la. Noma angalenzeyo. Yes. Except that you understand that duty life orientation is not always about sex. It is one does it for that, man. But yeah, man, life orientation, we kaga ya for them. Asizenze tu man. Asizenze. Polile fun. Turn off us all for them. Oh. It's 10 but I can't enjoy. Yeah, funny walk here man. Oh. They walk more for them. Yeah, mas no yellow. Walk, new walk. Walk here man. Walk here ka enja. No, mas grand fun. No, no, mas jita. No polile. What the better no, has been beside bengitshela all over because lento le fethi yenzeka bhaya. Life orientation dog. When I'm ngithi life orientation ucabangani? Exactly. Asitshela bethu shaya no 1, sashaya 2. Mathu ashaya no 2, sishaya 1. After bethu vele bethu into esayifithala emhlabeni. Ngeke bana ngisayishintsha. No, I know it's man. I change there. Clean, man. Except majita. What's that, man? Ekhona mina ngifakela yona lo. Yeah. Yeah, man. Go. Tell me. Ngiyeke Yo. Jam. What's that, bra? Abasezini labantu dog. Jini silinde abantu apho usethethe nathi funeni. Emajita man. Ayo we man yo la khisa majita le we serious majita yabo. Oh. No majita serious nyalo. Cherry. Yeah, it's about the cherry. But not about the cherry yabo. Oh. Jini sayiqalela le out bra. Yo man majita iman, yenbola majita iman jo. Dimore ngayi mos majita. Oh, so. Imagita koko iwe mali mfethu man ekhulayo before 5 Yo, we yakhula squeezes. Kanjani manje? Here mfethu I think ulamlano Amanda mfethu la webo ngosho Alasimana bekamnana. Mfethu Samdala simana. Mana mfethu athi ngibone mfethu ayikhiphe. Kudala simana kamnana umameli fethu. Abona ngikhipele we same time. Kudala simana kaloku ubona Moses fonini. Mashita man yabona ile webe ni ringa lina. Indawo konde khulayo fonini. Man mashita yabona mfethu niyalakhisa manje we rate advice, so we need to see what you're telling us. mashita. Amen. Ngixolela mfethu ngixolela ngale yabo we webhayini. Mfethu mali xa ngichama majita yokuphuma ishabarabini. Oh shit. Phumi ends. Phumi ngeli ya mfethu mani. Ya mfethu akafiki kulo level mfethu. Yebo uyazalaphi lo wethu awujama. Oh. Like mad about it. Yeah, happening as well. Just like this. Mfethu yazelapho. Nachita niyasta nani lewe man. Except she's okay mfethu. Mamela. Maqala bakuwe mfethu ingathi unolwazi ngezwe. Mfethu yenze lo wanike mfethu bekhaya. Yeah, choose. Yazi ntoni? Thathi Amira man ibethe. Ophuma. Ophuma nyani eske wopyo hapo nini? Bethe nyani. Yawuthi pipi kabani. Bethe ngabeli fonini. Pipi kabani. Ophuma. Okay, uzawuthini ke? Basenza no way ka. Ela awuqalele out fonini basenza noni ngayo. Accuse mfethu. Ibethe pipi yami. Double nana. Hayi yawujama. Pipi yami suka kunto ezininzi basemfethu. Suka kuwe. Bidoni ngoku. Yenza kantoni kuwe ngoku? Khawuphakama uhambe quick. Oh. Yeah, asikla. Fethu ka.
Kushuthi yami. Kanike i-advice mfethu. Khuleko. Lalela mfethu. Ngishaya mfethu mina ngemini isibhedlela la. Yabo le mpahla lena mfethu i-microphone mfethu leyo ukuthi uyishaya ekseni. Amen. Oh shit. Hey, mfethu. Yabo le mpahla le. Yala ibona mfethu. Alikhiphe mfethu ubeke la mfethu. Mfethu yibeke etoilet, mfethu. Checkisha toilet mfethu. Say bandage mfethu. Exact. Hey, what? Yeah, mfethu. Oh. Le. Shine nje. Before uthi. Exact. Mfethu. Kuleka. Iyenzeka lento kolo. Wena nje ngimproud ukuthi mfethu ukwazile ukukhuluma nathi yolo. Na mfethu amakhatha abanamba ngibiza unkabindi la ngiba khona mina. Mfethu yanzo kubopha yani. Yeah, mubopha man hamba fonini. Ayilibali hema ke. Uyisebaleke kunawonke. Uzophinda. Out yes. Kabulunga fi, la fununga ki,